Illum nagħmlu t-tiskira ta' Sant'Agnese ta' Assisi. Sant'Agnese kienet oħt Santa Clara u l-ewwel segwaċ tagħha. Meta telqet Santa Clara, Sant'Agnese telqet 15 wara u marret fejna. Il-ġenituri tagħha pruvaw iġibu lil Agnese lura, imma hi ma ridet tmur b'xejn. Wara ħafna żmien il-Agnese ħalluha bil-kwiet toqgħod ma' oħta Clara fil-monasteru. Agnese rat lill-oħta f'devozzjoni lejn it-talb u ridet li ssofri pedenti stretti li jikkaratterizzaw ħajjithom f'San Damiano. Fl-1220, grupp ta' sorrijiet Benedettini f'Montecelli ħdejn Firenze talbu li jingħaqdu mal-Clare Spur. Santa Clara batet lill-Agnese biex issir superjura ta' dan il-monasteru. Agnese kitbet ittra lill-oħta li xtaqet tkun ħdejja u ma' sħabha s-sorijiet. Wara li stabbilixxiet monasteri oħra ta' Clare Spur fl-Italja ta' Tramuntana, Agnese mietet fi 3 xhur wara oħta Clara. Sant'Agnese ġiet ikkanonizzata fl-1753.